y'imyaka 30 yatangiye mu 1618 kugeza mu 1648 yabaye imwe mu ntambara zangije cyane Uburayi, cyane cyane mu bice byo mu Burayi bwo hagati, by'umwihariko mu bwami bwitwaga Holy Roman Empire. Muri iyo myaka 30 hapfuye abantu bagera hagati ya miliyoni 4 na miliyoni 8, abasirikare n'abasivili. Benshi bazize intambara ubwayo, inzara ndetse n'indwara. Hari uduce two mu Budage twagabanutseho abaturage barenga 50%, nk'uko umwanditsi Paka Geoffrey yabyanditse mu 1997 mu gitabo yise The 30 Years War, cyasohokeye mu icapiro ryitwa Routledge. Iyi ntambara yari ifitanye isano n'izindi ntambara zabaye muri icyo gihe zirimo 80 Years War, ni intambara yahuje Espagne n'Abahorandi. Indi ntambara yabaye muri icyo gihe ni yitwa War of the Mantuan Succession, Franco-Spanish War, Torstensson War, Dutch-Portuguese War and Portuguese Restoration War. Umwanditsi Norman MacDougall Sunderland mu mwaka wa 1992 yanditse inyandiko yahaye umutwe ugira uti The Origin of the 30 Years War and the Structure of European Politics. Iyi nyandiko yasohokeye mu kinyamakuru cyitwa The English Historical Review. Ahavuga ko intandaro y'iyi ntambara yari ishingiye ku makimbirane y'amadini yatangiye mu kinyejana cya 16 nyuma y'impinduramatwara y'abaprotestanti, cyangwa se cyamenyekanye nka Protestant Reformation. Iyi yari iyobowe na Martin Luther. Mu mwaka wa 1555 habayeho amasezerano azwi nka Peace of Augsburg. Aya masezerano y'amahoro yaragamije kugabanya amakimbirane hagati y'abagatolika n'abaluterani. Aya masezerano kandi yashyizeho ihame rya Cuius Regio na Eius Religio, rivuga ko umwami w'akarere ari we uhitamo idini abaturage be bagomba gukurikiza. Ariko nyuma yaho iyaguka ry'ubukalivini cyangwa se imyemerere yamenyekanye nka Calvinisme mu duce twari dusanzwe ari abagatolika byatumye amasezerano atakaza imbaraga. Ibi byiyongera kutumvikana ku mipaka y'ububasha bw'umwami w'abami cyangwa se emperor, nubwo ibihugu byari bigize ubwami. Nubwo idini ryagize uruhare rukomeye mu gutangira intambara, ukwaguka kwayo kwatewe ahanini n'inyungu z'ibihugu byo hanze, cyane cyane ubushyamirane hagati y'Abafaransa n'Abahabsburg bo mu Budage, French Habsburg rivalry, ndetse n'imyivumbagatanyo y'Abadage bo mu Buholandi mu cyamenyekanye nka Dutch Revolt. Intambara yatangiye mu 1618, nubwo hari abavuga ko yatangiye mu 1609 bitewe n'icyamenyekanye nka Jewish War of Succession. Ikaba yari intambara yavutse kubera impaka z'uwagombaga gusimbura undi mu bwami bwa Jewish Klevesberg bwari bwarahurijwe hamwe. Icyiciro cya mbere cy'intambara cyabaye hagati y'itariki 10 Kamena 1609 na 24 Ukwakira mu mwaka wa 1610. Naho icyiciro cya kabiri gitangira muri Gicurasi 1614 kirangira burundu ku itariki ya 13 Ukwakira 1614. Mu 1618 rero nibwo umwami w'abami w'umugatolika Ferdinand wa kabiri yakuwe ku ngoma y'i Bohemia asimburwa n'umuprotestant witwaga Frederick wa gatanu wa Palatinate. Nyuma Ferdinand wa kabiri yagaruye ubutegetsi bwe i Bohemia, ariko kuba Frederick yarinjiye mu ntambara byayaguriye mu gace ka Palatinate. Agace kari gafite agaciro kanini mu bya gisirikare ndetse n'ubucuruzi. Ibi byatumye Dutch Republic na Espagne binjira mu ntambara, mu gihe byari bisanzwe bihanganye mu ntambara yiswe 80 Years War. Byongeye kandi abami nka Christian wa kane wa Denmark na Gustavus Adolphus wa Sweden babonye amahirwe yo kwagura inyungu zabo muri iyi ntambara, by'umwihariko mu bucuruzi bwo mu nyanja ya Baltic. Hari kandi impungenge ko ubuprotestanti bwose bushobora kurimbuka, bityo bituma ibihugu byinshi byinjira mu ntambara. Mu gihe cya mbere
guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu na cumi n'umunani kugeza mu w'igihumbi kimwe magana atandatu na mirongo itatu na gatanu, intambara yasaga n'intambara y'imbere mu bwami bwa Holy Roman Empire cyangwa se ubwami butagatifu bwa Roma irangira ahanini habaye amasezerano azwi nka Peace of Prague. Ariko nyuma yaho Ubufaransa bwinjiye ku mugaragaro bufatanyije na Suwede. Intambara ihinduka y'Iburayi yose bidasubirwaho, cyane cyane mu guhangana n'Abahabsburg bayoboraga Austria na Espagne. Intambara yarangiye mu w'igihumbi kimwe magana atandatu na mirongo ine n'umunani. Iki gihe nibwo hasinywe amasezerano y'amahoro azwi nka Peace of Westphalia. Aya masezerano yahaye ibihugu byinshi ubwigenge busesuye mu byemezo byabyo. Ibihugu birimo nka Bavaria na Saxony, ndetse kandi aya masezerano yemeza ko Ubuholandi cyangwa se Dutch Republic bwigenga ku mugaragaro buva kuri Espagne. Yanahaye Suwede ubutaka mu majyaruguru y'Ubudage kandi ahindura imbaraga z'ubutegetsi mu Burayi. Ashyira Ubufaransa ku rwego rwo hejuru, byaje gutuma bwaguka cyane mu gihe cy'umwami Louis XVI. Muri cya gitabo cyanditswe na Parker Geoffrey mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi yise The 30 Years War, kuri paje yacu ya 17 na 18 agaragaza ko mu gihumbi kimwe magana atanu na mirongo itanu na kabiri habaye Peace of Passau cyangwa amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Passau mu ntara ya Bavaria. Ubu ni mu Budage bw'ubu. Aya masezerano yaragamije guhagarika intambara hagati y'Abagatolika n'Abaprotestanti. Nyuma y'ayo masezerano habaye amasezerano yandi yiswe Peace of Augsburg, nayo yasinyiwe mu Budage. Yagerageje gukomeza amahoro, ariko iyaguka rya Calvinisme ryahungabanyije aya masezerano. Umwanditsi Peter Wilson mu gitabo yahaye umutwe ugira uti Europe Tragedy, kuri chapitre yacyo yise A History of the 30 Years War, mu mwaka w'2009 kuri page ya 17-22, avuga ko imiterere ya politiki y'ubwami bwa Roma yari igizwe n'ibice bisaga 300, cyangwa se icyo twakwita mu ndimi z'amahanga Imperial Estate, birimo abami batorwa 7, Prince Electors, uturere tw'abepiskopi, Prince Bishoprics, n'imijyi yigenga nka Hamburg. Buri gice kandi cyari gifite ubwigenge bwinshi kandi kigakora ku rwego rwacyo rwiswe Imperial Circle, bigatuma ubuyobozi bwo hagati bugira intege nke. Kuva mu gihumbi kimwe magana ane na mirongo ine, umwanya w'umwami w'abami wari warafashwe n'umuryango wa House of Habsburg, wari ufite ubutaka bunini cyane mu bwami burimo Austria, Bohemia na Hongria, nk'uko bitangazwa n'umwanditsi Cecil Veronica Wedgwood mu gitabo nawe yise The 30 Years War, cyasohotse bwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'umunani, kiza gusubirwamo mu mwaka w'ibihumbi 2005 mu icapiro rya New York Review of Books. Ni kuri page yacyo ya 24. Uyu muryango wanagenzuraga n'ubwami bwa Espagne kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na mirongo itanu na gatandatu. Aha ni igihe Charles wa gatanu yagabanyaga ubutegetsi hagati y'amashami atandukanye y'umuryango. Nubwo amashami ya Habsburg yo muri Espagne na Austria yakoranaga, kandi ntabwo yahoraga ahuje politiki. Uyu mwanditsi Cecil Veronica Wedgwood muri cya gitabo yanditse twabonye haruguru yise The 30 Years War kuri page 159 kugeza kuri page 161, yagaragaje ko Espagne yari ifite imbaraga ku nyanja, ifite ubukoloni kuva mu Burayi kujya muri Philippines no muri Amerika, mu gihe Austria yari ifite imbaraga zo ku butaka, yibanda ku kurinda imbibi zayo z'iburasirazuba ku bwami bwa Ottoman. Byongeye kandi Austria yakundaga gufashwa n'imfashanyo z'amafaranga zaturukaga muri Espagne. Ariko nyuma y'igihumbi kimwe magana atandatu na mirongo ine, ubwo Espagne nayo yatangiraga guhura n'ibibazo by'ubukungu, ubutegetsi bw'umwami w'abami bwacitse intege cyane. Umwanditsi Michel Haydn mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu yanditse inyandiko ayita Continuity in the France of Henry IV and Louis XIII muri chapitre
y'iyo nyandiko yitwa French Foreign Policy 1398 up to 1615 yasohokeye mu kinyamakuru The Journal of the Modern History, ifite volume ya 45 kuva kuri page yayo ya mbere kugeza kuri 23 handitse ko mbere ya Reformation cyangwa se cyamenyekanye nka Protestant Reformation, idini rimwe ryafashaga kugumisha hamwe ubwami nubwo inzego za politiki zitari zikomeye icyo gihe. Nyuma y'igihumbi 1556 amakimbirane y'amadini na politiki byatumye ibihugu nka Saxony byari bifite imyemerere y'abaluterani ndetse na Bavaria bari abakatolika byagura imbaraga zabyo bigabanya ububasha bw'umwami w'abami. Ibi byiyongereyeho inyungu z'ibihugu byo hanze nka Espagne, Ubuholandi n'Ubufaransa byari bizengurutse ubutaka bw'Abahabsburg. Abami bamwe bo hanze bari bafite n'inshingano mu bwami nka Christian wa kane wa Denmark winjiye mu ntambara mu 1625 ari igikomangoma cya Holstein Godolph. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije inyandiko n'ibitabo nka Europe's Tragedy muri chapitre yacyo yitwa A History of 30 Years War cyanditswe na Peter Wilson muri 2009. Ikindi gitabo ni icyitwa The 30 Years War cyanditswe na Wedgwood Cecil Veronica mu 1939 yise The 30 Years War, cyasubiwemo mu 2005 mu icapiro rya New York Review of Books. Umwanditsi Hayden Jean Michel nawe yanditse igitabo mu mwaka wa 1973 akita Continuity in the Influence of Henry IV and Louis XIII. Muri chapitre y'iyo nyandiko yitwa French Foreign Policy guhera mu 1598 kugeza mu 1317 yasohokeye mu kinyamakuru cyiswe The Journal of Modern History. Umwanditsi Israel Jonathan nawe igitabo cye yise The Dutch Republic muri chapitre yacyo yitwa Its Rise, Greatness and Fall yanditse mu 1995 twakifashije dutegura iki kiganiro. Umwanditsi Carmen Henry nawe yanditse igitabo cyita Spain's Road to Empire cyandika mu 2003 nacyo twarakifashishije. Twifashishije kandi inyandiko z'abandi banditsi nka Geoffrey Parker. Turibanda cyane ku nkomoko cyangwa se background y'intambara kuva mu 1556 ubwo amasezerano ya Augsburg yamaraga gusinywa kugeza mu 1618. Icyiciro cya mbere cy'intambara gihera mu 1618 kugeza mu 1635. Aha turagaruka ku myivumbagatanya yo muri Bohemia cyangwa se mu ndimi z'amahanga icyo bita Bohemian Revolt. Igikorwa cya Palatinate cyangwa Palatinate Campaign kwinjira kwa Denmark mu ntambara mu 1625 kugeza mu 1629. Turareba kandi Sweden itera Ubudage. Sweden invades Germany in 1630 up to 1635. Ni mu gihe icyiciro cya kabiri cy'intambara yamaze imyaka 30 mu Burayi tuzakibagezaho mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Tubaha ikaze. Hagati y'igihumbi 1556 n'igihumbi 1618 ubwami butagatifu bwa Roma bwari bwuzemo amakimbirane ashingiye ku idini no ku bubasha bwa politiki. Nubwo amahoro yageragejwe kugarurwa n'amasezerano yo mu kinyejana cya 16, ubwumvikane bwari bworoshye kandi bushobora gusenyuka igihe icyo ari cyo cyose. Rimwe na rimwe amakimbirane yahindukaga intambara yuzuye. Urugero nko muri Cologne War yabaye mu 1583 kugeza mu 1588 yatangiye ubwo umuyobozi wako gace yahindukiriraga ubukalvini cyangwa se imyemerere ya Calvinisme akabuyoboka. Ibi byafatwaga nk'igikorwa cyabangamiraga ubwumvikane bw'amadini bwari busanzweho. Ibindi byabaga ari imvururu z'igihe gito ariko zifite uburemere. Nko mu 1666 mu mujyi wa Donauwolf habaye ikintu kizwi nka Battle of the Flags, ubwo abaluterani benshi babujije abagatolika gukora urugendo rwabo rw'idini ruzwi nk'urugendo rutagatifu rukorwa muri Kiliziya Gatolika. Umwami w'abami Rudolf wa kabiri yemeye ko habaye igikorwa cyo kubyinjiramo ku ruhande rw'umugatolika Maximilian wa mbere wa Bavaria. Mu nyungu z'icyo gikorwa kandi yemerewe kwigarurira uwo mujyi.
kandi nk'uko byari byemejwe n'amasezerano ya Augsburg, idini ryaremewe riva kuri Luteranisme rihinduka Gatolika. Twumvise Calvinisme. Ubundi Calvinisme cyangwa se iyi myemerere y'aba Calvins isobanura iki? Calvinisme ni inyigisho ya Gikristo ishingiye ku bitekerezo bya John Calvin. Yemera ko Imana ihitamo abantu bazakizwa mbere y'uko bavuka, cyangwa se ikizwi nka predestination. Muri Gashyantare 1608 habaye inama y'ingenzi yiswe Imperial Diet. Abaluterani n'abakarivini basabye ko amasezerano ya Augsburg yongera kwemezwa no kubahirizwa. Ariko umuragwa w'Abahabsburg, Archduke Ferdinand, nyuma wabaye Ferdinand wa kabiri, yasabye ko umutungo wose waba warakuwe muri Kiliziya Gatolika kuva mu 1555 ugarurwa ako kanya, aho kuba uko byakorwaga mbere, buri kibazo kigakemurwa ukwacyo. Icyo cyifuzo cyateye ubwoba Abaprotestanti bose, bituma inama ihagarara idafashe icyemezo, kandi bakagaragaza ko byakuraho icyizere cy'uko umwami w'abami ari umucamanza utabogamye. Kubera gutakariza icyizere ubuyobozi bwo hagati, imijyi n'abatware batangiye kongera inkuta z'imijyi yabo no kubaka ingabo zikomeye. Abashyitsi baturukaga hanze y'ubwami batangazwaga n'ukuntu Ubudage bwari bumaze kwiyubaka mu bya gisirikare muri icyo gihe. Ibi byari ikimenyetso cy'uko amahoro ari ntayo, kandi intambara ishobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose. Mu 1608 Frederick wa kane yashinze ihuriro ryiswe Protestant Union rigamije kurengera inyungu z'Abaprotestanti. Mu 1609 Maximilian wa mbere wa Bavaria mu kwihorera nawe yashinze Catholic League. Aya mahuriro yombi ntiyari agamije gusa kurengera idini, ahubwo yari afite n'intego zo kwagura inyungu z'imiryango y'abayobozi bayo, dynastic ambitions. Intambara yisimburana ku butegetsi bwa Jurish mu 1609 kugeza mu 1614 yongerewe umwuka mubi mu bwami. Hari abashakashatsi bavuga ko iyi ntambara ariyo yatangije ku mugaragaro intambara y'imyaka 30 yabaye mu Burayi. Nk'uko Espagne na Austria byashyigikiye umukandida w'umukatolika, mu gihe Ubufaransa n'Ubuholandi byashyigikiye umuprotestanti. Ibihugu byo hanze byatangiye kwinjira mu makimbirane y'imbere mu Budage kubera impamvu za politiki n'ubucuruzi. Mu 1609 habaye agahenge k'imyaka 12, 12 years truce. Aka gahenge kahagaritse intambara yamaze imyaka 8 hagati ya Espagne n'Ubuholandi. Icyo gihe cyari kigiye kurangira. Umugabo w'ingabo za Espagne mu Buholandi, Ambrosio Spinola, yashakaga kwizera ko inzira yitwa Spanish Road ikomeza kuba mu maboko ya Espagne. Iyo nzira y'ubutaka yahuzaga ubutaka bwa Habsburg mu Butaliyani na Flanders, bigatuma bashobora kohereza ingabo n'ibikoresho banyuze ku butaka aho kunyura mu nyanja igenzurwa n'ingabo zo mu mazi. Izi ngabo zo mu mazi zikaba zari iz'Ubuholandi. Mu mwaka w'1618 igice kimwe gusa cy'iyo nzira nticyagenzurwaga na Espagne, kikaba cyaranyuraga muri Palatinate. Iyi ntara ya Palatinate niyo yanyurwagamo n'iki gice cy'inzira, bivuze ko Espagne nta bushobozi na buke yari ifite bwo kuba yagenzura uwo muhanda wose uko wakabaye. Kubera ko umwami w'abami Mathias nta bana yari afite, mu 1617 umwami Filipo wa kabiri wa Espagne yemeye gushyigikira itorwa rya Ferdinand wa kabiri nk'umwami wa Bohemia na Hongiriya. Mu gusubiza, Ferdinand yemeye guha Espagne inyungu mu majyaruguru y'Ubutaliyani no muri Alsace, kandi anemera gushyigikira intambara ya Espagne ku Buholandi. Ariko kugira ngo ibyo bishoboke, Ferdinand yagombaga gutorwa nk'umwami w'abami, kandi ntibyabaga byizewe. Maximilian wa mbere wa Bavaria utarashakaga ko Espagne yongera imbaraga mu gace yabonaga nk'ake, yagerageje gushaka ihuriro ryamushyigikira nk'umukandida. Undi mukandida wari uhari ni Frederick wa gatanu, Electorat Palatinate, umukarivini wari warashakanye mu 1613 na Elizabeth wa Bohemia, umukobwa w'umwami James wa mbere w'Ubwongereza. Ibi byamuhaga imbaraga za politiki mu rwego mpuzamahanga. Mu 1617 Ferdinand amaze gutorwa nk'umwami wa Bohemia, yabonye uburenganzira bwo gutora umwami w'abami.
ubwo burenganzira bwo bitaga electoral vote. Ariko kubera gukomera kwe kuri gatolika no kutuba uburenganzira bw'abanyakubahwa b'abaprotestanti bo muri Bohemia, yabaye umuntu udakunzwe cyane. Niba Ferdinand arasimburwaga na Frederick, byari guhindura uburinganire bw'amadini mu batoye umwami w'abami cyangwa se abo bitaga electors, bigatuma hashobora gutorwa umuprotestanti, bikarangira ubutegetsi bw'abahabsburg busenyutse burundu. Ibi byose byahujwe n'umwuka mubi w'igihe, bituma habaho imyivumbagatanyo izwi nka Bohemian Revolt muri Gicurasi 1618. Ari nayo yabaye intangiriro y'intambara y'imyaka 30 yayogoje Uburayi bwose. Icyiciro cya mbere cy'intambara y'imyaka 30 cyatangiranye n'imyivumbagatanyo yabereye mu bwami bwa Bohemia yamenyekanye nka Bohemian Revolt. Intandaro yayo yari ishingiye ku kutumvikana gukomeye hagati y'abagatolika bashyigikiraga abahabsburg n'abaprotestanti bari benshi muri Bohemia. Ferdinand nyuma wabaye Ferdinand wa kabiri yari umuntu wari uzwiho gukomera ku idini gatolika, yigeze kuvuga ko yahitamo kubona ibihugu bye bisenyuka aho kwihanganira ubuyobe, cyangwa se icyamenyekanye nka herezi muri Kiliziya Gatolika, aho utaremeraga idini rya Kiliziya Gatolika bamufataga nk'umuhakanyi. Mu gihe cy'amezi atarenze 18 amaze gufata ubutegetsi muri Sicilia mu 1595, yari yararanduye ubuprotestanti muri ako gace kari kamaze igihe hari igicumbi cy'impinduramatwara ya Reformation yabaye mu kinyejana cya 15. Nubwo bene wabo bo muri Espagne bari barinjijwe mu ntambara yabo n'Ubuholandi, bakaba batarashakaga kongera kugira ahandi babangamira abaprotestanti, bemeye gushyigikira Ferdinand kubera ko nta wundi mukandida uboneye wabonekaga. Muri Gicurasi 1617, Ferdinand atorewe kuba umwami wa Bohemia, yongera kwemeza ko abaprotestanti bafite uburenganzira bwo gusenga mu bwisanzure. Ariko amateka yo muri Styria yatumye benshi bakeka ko ari ikibazo cy'igihe n'ubundi ubwo burenganzira azabubambura kuko yari umugatolika. Ibyo byarushijeho gukara nyuma y'uko imanza zerekeye umutungo w'idini zose zatsindwaga n'uruhande rwa Kiliziya Gatolika. Muri Gicurasi 1618, abanyacyubahiro b'abaprotestanti bayobowe na Count Tan bateraniye mu kigo cya Prague, cyangwa se ahari hazwi nka Prague Castle, bahura n'intumwa ebyiri z'abagatolika zari zihagarariye Ferdinand. Izo ntumwa ni Vilhelm Salavata na Josislav Borisita, hamwe n'umwanditsi wabo witwaga Filippo Fabricius. Mu gikorwa cyamenyekanye nka Third Defenestration of Prague, aba bagabo bajugunywe mu madirishya y'icyo kigo, ariko kubw'amahirwe bose bararokoka. Icyo gikorwa cyabaye intangiriro y'imyivumbagatanyo ya Bohemia, ndetse kikaba ari nacyo cyatangije ku mugaragaro icyiciro cya mbere cy'intambara y'imyaka 30. Nyuma y'icyo gikorwa, Tsar yashyizeho guverinoma iyobowe n'abaprotestanti muri Bohemia. Imvururu zakwirakwiriye no muri Silesia ndetse no mu bice bya Austria yo hepfo n'iya ruguru, aho abanyacyubahiro benshi nabo bari abaprotestanti. Kuba abahabsburg baratangiye gutakaza ibyo bice byari ikibazo gikomeye, kuko Bohemia yari imwe mu ntara zikize cyane kandi yari ifite ijwi rikomeye mu itorwa ry'umwami w'abami. Kubisurana byari ingenzi cyane ku muryango wa House of Habsburg, ariko kubera ibibazo by'amafaranga bari bafite byabasabaga ubufasha bwa Maximilian wa mbere wa Bavaria na Espagne. Kwishora kwa Espagne mu bibazo bya Bohemia byatumye Ubuholandi nabwo bushaka kwinjira muri iki kibazo, kandi hari n'icyizere ko abaturuke b'Abaottomani cyangwa Ubufaransa bashoboraga kubigiramo uruhare. Ariko umwami w'Ubufaransa Louis wa 13, nubwo yari umugatolika ukomeye cyane, yari ahanganye n'imyivumbagatanyo y'abaprotestanti mu gihugu cye, bityo rero ntabwo yashakaga gushyigikira indi myivumbagatanyo ahandi. Imyivumbagatanyo ya Bohemia yahaye amahirwe ibindi bihugu byashakaga kugabanya imbaraga z'abahabsburg. Nk'uko twabonye haruguru, bari umwe mu muryango y'ibwami ikomeye cyane mu Burayi, bayoboye Holy Roman Empire, Austria na Espagne. Bayoboye kandi n'utundi duce twinshi two mu Burayi no muri Amerika kuva mu kinyejana cya 13 kugeza mu kinyejana cya 20. Aba bari bazwiho politike yitwaga Merry Don't Fight, aho bubatse ubwami bunini ariko butandukanye biciye mu gushyingirana kw'abami n'imiryango y'ubwami. Mbere y'uko umugambi bwabo busenyuka mu 1918,
igihugu cya Savoy cyateye inkunga abaprotestanti gifatanyije na Federico ndetse na Charles wa Emmanuel wa mbere. Ingabo z'abacanshuro ziyobowe na Ernest von Mansfeld zoherejwe gufasha abanye-Bohemia mu gihe hagishakishwa umuti w'amahoro hagati ya Maximilian na George wa Saxony. Umwami w'abami Matthias yapfuye muri Werurwe 1619 bituma ubutegetsi bw'Abahabsburg burushaho gucika intege. Mu mpeshyi y'1619 ingabo za Tarn zari zimaze kugera hafi ya Vienna nubwo Ferdinand yatsinze Mansfeld ku rugamba rwa Sablat. Uko iminsi yagendaga ishira niko ikibazo cye cyarushagaho gukomera. Gabriel Bethlen, umukarivina wari igikomangoma cya Transylvania, yateye Hongria ashyigikiwe n'Abaottomani. Nubwo izo mbaraga zitashoboye kwinjira byuzuye mu ntambara kubera andi makimbirane zari zifitemo ubwazo. Ku ya 19 Kanama 1619 inteko ya Bohemia yatesheje agaciro itorwa rya Ferdinand, maze icyumweru gikurikiyeho ihikamba Federico wa gatanu. Kwa 28 Kanama Ferdinand yatorewe kuba umwami w'abami wa Roma, bituma intambara iba ntakuka niba Federico yemeye kuba umwami wa Bohemia. Nubwo benshi mu bamugiraga inama harimo n'umuragwa w'ubwami bwa Savoy ndetse na sebukwe James wa mbere wari umwami w'Ubwongereza, bamubwiye ko atagomba kwemera iryo kamba. Federico yararyemeye yinjira Prague mu kwakira 1619. Aha yari ashyigikiwe n'umwami Christian w'ubwami bwa Anhalt na Maurice w'ubwami bwa Orange, kuko Abadage babonaga intambara yo mu Budage nk'uburyo bwo gusunikira imbaraga za Espagne kure y'Ubuholandi. Bamuhaye inkunga y'amafaranga, bamufasha kubona inguzanyo no kubona intwaro. Ariko ibindi bihugu by'i Burayi ntibyigeze bimushyigikira ku mugaragaro, ahanini kubera ko batashakaga gukuraho umwami wari waratowe mu buryo bwemewe, kabone niyo yaba atari uwo mu idini ryabo. Muri Nyakanga 1620 ihuriro ry'abaprotestanti ryatangaje ko ritazagira uruhande rifata. Umwami John George w'ubwami bwa Saxony ashyigikira Ferdinand mu gusubizwa Rusatia no kwizezwa uburenganzira bw'abaluterani bo muri Bohemia. Umwami w'abami Maximilian w'ubwami bwa Bavaria nawe atera inkunga ingabo z'ihuriro ry'abami n'abagatolika ziyobowe na Count Tilly na De Bucquoy. Izo ngabo zasubije amahoro muri Austria yo hepfo n'iya ruguru, zigarurira uburengerazuba bwa Bohemia maze zigana Prague. Mu Gushyingo mu 1620 mu rugamba ruzwi nka Battle of White Mountain, ingabo za Bohemia zaratsinzwe bikomeye maze ziratatana. Federico yahise ahunga igihugu. Iryo tsindwa ryabaye iherezo ry'intambara z'imyivumbagatanyo ya Bohemia, ariko rikanatanga icyerekezo gishya cy'intambara, kuko ryahindutse ikibazo cyagutse ku rwego rw'Uburayi. Ntabwo ryari rikiri gusa amakimbirane y'imbere mu bwami. Nyuma yo gutsindwa kwa Federico muri Bohemia, abatware b'Abadage benshi bari bizeye ko kureka kumushyigikira byari gutuma amakimbirane agarukira muri Bohemia gusa. Icyakora imigambi ya politiki n'inyungu bwite z'umwami Maximilian wa mbere wa Bavaria byatumye intambara irushaho kwaguka aho kugabanuka. Mu Kwakira 1619 habaye amasezerano y'amahoro azwi nka Treaty of Munich, aho Ferdinand wa kabiri yahaye Bavaria ijwi ry'itora ryari irya Palatinate, anemerera umwami Maximilian kwigarurira Upper Palatinate. Abaprotestanti benshi bari babanje gushyigikira Ferdinand kuko batashakaga ko umwami watowe mu buryo bwemewe akurwa ku butegetsi, ariko igihe Federico yakurwagaho nabo batangiye kubibona nk'akarengane kameze nk'ako bari bararwanyije mbere. Ku ruhande rw'abagatolika, iki cyari amahirwe yo gusubirana ubutaka n'umutungo bari baratakaje kuva mu 1555. Ibintu byahungabanyije ibice byinshi by'ubwami. Espagne yinjiye mu ntambara kubera akamaro k'inzira yayo yiswe Spanish Road twabonye haruguru, ihuza ubutaka bwayo bwo mu Butaliyani na Flanders, kandi ikanyura hafi ya Palatinate. Mu Kwakira 1619 ingabo ziyobowe na Cordoba zigaruriye Lower Palatinate cyangwa igice cya Palatinate y'epfo.
Ibi byateye impungenge umwami James wa mbere w'Ubwongereza wohereje amato y'ingabo z'Ubwongereza gutera ibirindiro bya Espagne muri koloni zayo. Anatangaza ko ashobora gutangiza intambara niba ingabo za Espagne zidakuwe muri Palatinate mbere y'impeshyi y'1621. Icyakora kandi ibyo byari bigamije cyane gushimisha abamurwanyaga mu nteko ishinga amategeko cyangwa se Parliament, bamushinjaga gushyigikira Espagne no kubangamira abaprotestanti. Minisitiri mukuru wa Espagne Olivares yabonye ibi nko gufungura inzira y'imishyikirano. Yasabye ko haba ubufatanye hagati y'Ubwongereza na Espagne, maze mu gusubiza yemera ko Federico ashobora gusubizwa ubutaka bwe mu gace ka Rhineland. Ariko kubera ko umwami Federico yashakaga gusubizwa byose atagabanyirijwe, ibyo ntibyashobokaga kuko byanyuranyaga n'amasezerano ya Munich. Ibyo byatumye icyizere cy'amahoro kirangira. Muri Mata 1621 intambara y'imyaka 8 yongeye kubura hagati ya Espagne n'Ubuholandi. Abadage bo mu Buholandi batangiye gufasha umwami Federico mu bya gisirikare, naho umwami James wa mbere w'Ubwongereza atera inkunga ingabo z'abacanshuro ziyobowe na Mansfeld. Ariko kubera kutumvikana no kutagira imikoranire ihamye hagati y'abamushyigikiye, bakomeje gutsindwa n'ingabo za Espagne zifatanije n'ihuriro ry'abagatolika. Muri Gicurasi 1622 batsinzwe i Wimpfen, bituma umwami George Friedrich wa Baden asaba amahoro. Muri Kamena 1622 batsindiwe i Hohenstein, bituma umwami Christian wa Brunswick ahura na Mansfeld mu gihe barimo bahunga. Mu Gushyingo 1622 ingabo za Espagne n'iz'umwami w'abami zari zimaze kugenzura hafi ya Palatinate yose. Usibye Frankenthal, umujyi niwo wagenzurwaga n'ingabo nto zo mu Bwongereza ziyobowe na Sir Horace Vere. Umwami Federico n'abasigaye mu ngabo ze bahungiye muri Dutch Republic cyangwa Repubulika y'Ubudage, aba mu gace kitwaga La Haye kugeza apfuye mu Gushyingo 1632. Muri Gashyantare 1623 inama nkuru y'ubwami cyangwa se icyari kizwi nka Imperial Diet yemeje ku mugaragaro ko umwami Federico yamburwa imyanya ye yose, ubutaka bwe n'ijwi rye ry'itora byose bihabwa Maximilian wa Bavaria. Ibi byakozwe ku nkunga y'ihuriro ry'abagatolika, nubwo abaprotestanti benshi babirwanyaga ndetse na Espagne ubwayo ikagira impungenge. Palatinate yari yaratakaye burundu. Muri Werurwe 1623 Frankenthal nayo yari yisumbirijwe. Naho muri Kanama Count Tilly atsinda umwami Christian wa Brunswick mu rugamba rwa Stadholm, bituma ibikorwa bya gisirikare muri Palatinate birangira. Kwinjira kwa Espagne n'Ubuholandi muri iki gice cy'intambara byayihinduye ikibazo mpuzamahanga aho kuba intambara y'imbere mu Budage gusa. Kunyaga umwami Federico byateye ubwoba abandi batware b'abaprotestanti, batangira gutekereza ko bashobora gukurikiraho, bituma batangira gutegura kwirwanaho kugira ngo barinde uburenganzira n'ubutaka bwabo. Bityo rero igitero cyo muri Palatinate nticyarangije amakimbirane, ahubwo cyarayongereye ku rugero rukabije, gishyira intambara y'imyaka 30 ku rwego mpuzamahanga no ku rwego rw'imbaraga z'ibihugu by'i Burayi. Mu gice cya mbere cy'intambara uduce twinshi two mu majyaruguru y'Ubudage twari tukiri mu bwisanzure bwitandukanyije cyangwa se ikize nka Neutral. Uduce twitwa Upper Saxon Circle twari tuyobowe na Saxony, naho Lower Saxon Circle tuyobowe na Brandenburg. Ibyo bice byombi byagerageje kutagira uruhande bifata. Ariko nyuma yo kunyagwa kwa Federico mu 1623, Umuluterani John George wa Saxony na George William wa Brandenburg batangiye kugira impungenge ko Ferdinand wa kabiri ashobora gusubirana ubusugire ku busaseredoti bwari bwaragiye mu maboko y'abaprotestanti. Izi mpungenge zashimangiwe mu 1625 ubwo Tilly yasubizaga Kiliziya Gatolika umutungo wayo i Halberstadt wari umaze igihe kirekire mu maboko y'abaprotestanti. Christian wa kane wa Denmark wari wararazwe ubwami bwa Holstein kandi yari umwe mu bagize Lower Saxon Circle, yabonaga intambara nk'akaga ku nyungu z'ubucuruzi bwa Denmark.
ubukungu bw'igihugu bwe bwashingiraga cyane ku bucuruzi bwo mu nyanja ya Baltic no ku misoro yakusanywaga mu mato anyura ku muyoboro wa Olesande. Mu mwaka w'1321 Hamburg yemeye kuba munsi y'ubugenzuzi bwa Denmark, naho umuhungu we Frederico agirwa umwe mu bayobozi ba Lübeck, Bremen na Verden. Ibi byahaga Denmark ububasha ku nzuzi za Elbe na Weser. Ferdinand yari yarahaye Albrecht von Wallenstein ubutaka bwari bwafashwe ku banye-Bohemia bamurwanyaga, maze mu nshingano zo gutsinda amajyaruguru akoresheje uburyo nk'ubwo. Mu Gicurasi 1325 Lower Saxony Sako yateye Christian wa kane nk'umuyobozi w'ingabo zabo, nubwo Saxony na Brandenburg batishimiye iki cyemezo kuko batashakaga ko Denmark cyangwa Swede byinjira cyane mu bibazo by'ubwami. Muri icyo gihe amakimbirane mu Budage yari amaze guhinduka igice cy'ihanganira nini hagati y'Ubufaransa n'Abahabsburg bo muri Espagne na Austria. Mu masezerano ya Compiègne yabaye muri Kamena 1324 Ubufaransa bwemeye gutera inkunga Ubuholandi mu ntambara yabo na Espagne. Mu masezerano ya The Hague yabaye mu Kuboza 1325 Ubuholandi n'Ubwongereza byemeye gutera inkunga Denmark yo kwinjira mu ntambara. Icyakora mu ntangiriro z'1326 Cardinal Richelieu yahise ahangayikishwa n'imyivumbagatanyo y'Abahuguenot mu Bufaransa, bituma igihugu cye gisubira inyuma mu masezerano ya Monzon yabaye muri Werurwe 1626, gifungura nanone ya Spanish Road twabonye haruguru. Christian wa kane yateguye umugambi w'ibitero bitatu, ubwe agana ku ruzi rwa Weser, Mansfeld na watera Wallenstein i Magdeburg, Christian wa Brunswick na Maurice wa Hesse-Kassel babatera inkunga. Ariko Mansfeld yatsinzwe ku kiraro cya Dessau muri Mata 1326. Christian wa Brunswick nawe yasubiye inyuma i Wolfenbüttel aho yaje gupfira azize indwara. Muri Kanama 1326 Abanya-Denmark batsinzwe bikomeye ku rugamba rwa Luta, aho ingabo za Mansfeld zatsindiwe zisubira mu bihugu by'Abaottoman ziratatana nyuma y'urupfu rwe. Inkunga y'Ubwongereza ntiyigeze igera ku rugero rwari rwitezwe. Charles wa mbere w'Ubwongereza yemeye kohereza abacancuro 9,000 b'Abaescoti, ariko ntibabashije guhagarika Wallenstein. Mu 1327 umwami Wallenstein yari amaze kwigarura Mecklenburg, Pomerania na Jutland. Atangira no gutegura kubaka amato yo guhangana na Denmark mu nyanja ya Baltic. Espagne yaramushyigikiye kuko byari uburyo bwo gufungura indi ntambara ku Buholandi. Ku ya 13 Gicurasi 1328 umusirikare we von Arnim yagose umujyi wa Stralsund, icyambu cy'ingenzi cyo kubakiramo amato. Gustavus Adolphus yahise yohereza ingabo zari ziyobowe na Alexander Lesserie kurinda uwo mujyi. Von Arnim yavuyeho muri Kanama 1328, ariko Christian wa kane atsindirwa nanone i Wolgast. Ibi byatumye atangira ibiganiro by'amahoro. Muri Kamena 1629 habaye amasezerano azwi nka Treaty of Lübeck. Aya masezerano yemereye Christian kugumana intara za Schleswig na Holstein, ariko areka Bremen na Verden, kandi areka no gushyigikira Protestant b'Abadage. Nubwo Denmark yakomeje gutunga intara za Schleswig na Holstein kugeza mu 1864, aya masezerano yarangiye ayikuraho nk'imbaraga zikomeye mu nyanja ya Baltic. Intsinzi ya Ferdinand yamuteye kwigira icyizere kirenze, ku buryo muri Werurwe 1329 yasohoye itegeko ryitwa Edict of Restitution, risaba ko ubutaka bwose bwafashwe kuri Kiliziya Gatolika nyuma y'1555 ibusubizwe. Nubwo ryari rishingiye ku mategeko ya Augsburg mu rwego rwa politiki, byari icyemezo gikomeye cyane. Ibi byahinduraga imipaka y'ibihugu hafi ya byose mu majyaruguru no hagati mu Budage, byateshaga kandi agaciro ubukalvini cyangwa Calvinism. Ibi kandi byagaruraga Gatolika mu duce twari tumaze igihe kirenga ikinyejana turi mu maboko y'Abaprotestanti.
Ibi byatumye abatware benshi barushaho kurwanya Ferdinand kuko babibonaga nk'igitero ku busugire bw'Abadage. Muri icyo gihe Espagne nayo yari mu bibazo by'ubukungu ku buryo mu 1328 Ubuholandi bwafashe ubwato bwari butwaye umutungo munini wa Espagne ahitwa i Matanzas, bituma ubukungu bwa Madrid burushaho gucika intege. Mu 1329 Frederick Henry, igikomangoma cya Orange, yigaruriye umujyi wa Hertogenbosch, bikurikirwa no gutsindwa kwa Espagne ahitwaga Ordenzale na Gorenoro. Ibi byerekanye ko nubwo Habsburg bari batsinze mu Budage, ku rundi ruhande intambara yari ikomeje kubatsinda ku rwego mpuzamahanga. Iyi ntambara rero yaje gusozwa no kwinjira kwa Suwede mu ntambara y'imyaka 30, aho yateye Ubudage hagati y'igihumbi 1630 kugeza mu 1635. Uko gutera kwa Suwede mu Budage kwabaye ikintu gihindura isura y'iyi ntambara y'imyaka 30. Kuva mu 1626 kugeza mu 1629, Gustavus Adolphus yari ahugiye mu ntambara na Polonye ifatanyije na Lithuania. Iyi ntambara yayobowe n'umuhungu we w'umugaturika Sigismund. Uyu yari ushyigikiwe na Ferdinand wa kabiri. Iyo ntambara irangiye kandi ibihugu bike byari birimo birwana ku mpande zinyuranye nka Hesse-Kassel bikiri kwerekana kutishimira ubutegetsi bwa Ferdinand. Gustavus yabaye umufatanyabikorwa w'umwihariko wa Cardinal Richelieu, ku buryo mu Kwakira mu mwaka w'igihumbi 1629 Richelieu yamufashije mu masezerano ya Truce of Altmark. Aya ni amasezerano yabaye hagati ya Suwede na Polonye, bihesha Gustavus amahirwe yo kwinjira mu ntambara. Impamvu ze zari zishingiye ku gushaka gushyigikira abaprotestanti, ariko kandi yari agamije no kongera inyungu ze z'ubucuruzi bwo mu nyanja ya Baltic, bwari isoko y'ingenzi ku mafaranga ya Suwede. Mu gihe ibiganiro bya diplomasi na Ferdinand wa kabiri byari byananiranye, Gustavus yageze muri Pomerania mu kwezi kwa Kamena 1630 afite abasirikare hafi bagera ku 18,000. Akoresheje umujyi wa Stralsund nk'urubuga rwo kwinjira, yagiye mu majyepfo akoresheje inkombe z'uruzi rwa Ordere, agashishikariza Bogislaw wa 14 umuragwa wa Pomerania kwemeranya amasezerano y'ubufatanye. Ibi byatumye inyungu ze muri Pomerania zirindwa imbere y'uwari umuhangayikishije ari we Sigismund. Ibi byatumye Polonye igarukira ku rwego rwo kurwana n'Uburusiya mu ntambara ya Smolensk. Iyi ntambara ya Smolensk yabaye mu 1632 igeza mu 1634. Gusa Gustavus yifuzaga ko Abadage benshi bamushyigikira. Ibi byaje kugaragara ko atari byo. Mu mpera z'igihumbi 1630 umufatanyabikorwa mushya umwe gusa yari Christian William. Uyu Christian William yari umuyobozi wa Magdeburg, umurwa we wari urimo gufatirwa n'ingabo za Tiri. Nubwo abasirikare ba Wallenstein barimo basenya byinshi, ibihugu bya Saxony na Brandenburg ntabwo byari bishyigikiye Suwede ku buryo bwuzuye, kuko byari bifite inyungu zabyo muri Pomerania kandi bikaba byaragerageje kugarura ubushobozi bw'ingabo z'amahanga mu Budage. Muri Gicurasi 1631 Gustavus yagabye ibitero ku bice bya Brandenburg, harimo gusenya imijyi ya Kustrin na Frankfurt ndetse no gutera umurwa wa Berlin. Mu gihe gusenywa kwa Magdeburg cyamenyekanye nka Sack of Magdeburg byatanze ubutumwa bukomeye ku ngaruka z'intsinzi y'ubwami bwa Kiliziya Gatolika. Richelieu yongeye gukoresha ubushobozi bw'ubukungu bw'Ubufaransa kugira ngo yunganire Suwede n'abandi bafatanyabikorwa bashoboraga gushyigikira. Mu masezerano y'amahoro ya Bariwald, Ubufaransa bwemeye gutera inkunga Suwede n'ibihugu bito birimo Hesse-Kassel, Saxony na Brandenburg, bigatanga amafaranga angana n'ibihumbi 400 ku mwaka. Bikaba byemereye Suwede gutunga abasirikare bagera ku 36,000. Ku bw'iyo mpamvu Gustavus yateye mu Budage bw'Amajyepfo atsinda urugamba rwa Breitfeld mu Kwakira 1631. Arakomeza atsinda kuri Rhine muri Mata 1632 aho Tiri yaguye.
ariko Wallenstein yasanze abasirikare ba Suwede barengeje urugero ashyiraho inkambi muri Fort ku murongo w'ibikoresho byabo mu rugamba rwa de Artevest. Mu rugamba rwa de Artevest igitero cya Suwede ntabwo cyageze ku ntsinzi, kikaba icyaha gikomeye Gustavus yakoze muri iyi ntambara. Hashize amezi abiri Suwede n'ingabo za Imperio zihurira kuri Luzen mu 1332 aho impande zombi zabuze ubuzima bwinshi bw'abasirikare. Gustavus yarishwe ndetse ingabo zimwe za Suwede zabuze abasirikare barenga 60%. Nubwo Gustavus yapfuye, benshi batekerezaga ko urugamba rwabaye intsinzi ya Suwede. Nyuma y'urupfu rwe, politike yakomejwe n'umujyanama we Axel Augustinian Bernard wa Saxe-Weimar na Gustav Horn. Ku nkunga y'Ubufaransa, Suwede hamwe n'ibihugu bito by'Abadage bashinze Heilbronn League. Muri Mata 1633. Muri Nyakanga, Suwede n'abafatanyabikorwa bayo batsinze ingabo z'Ababavaria mu gace ka Ludendorff. Gutsindwa kwa Wallenstein byasize Ferdinand wa kabiri yishingikirije cyane ku Bufaransa. Isura y'intambara yagiye ihinduka iva mu majyaruguru igana mu ruhande rwa Rhineland na Bavaria. Umuyobozi mushya w'ibihugu bya Espagne mu Budage, Cardinal Infante Ferdinand wa Austria, yakusanyije ingabo 18,000 mu Butaliyani zihurira n'ingabo 15,000 za Imperio. Why did the 30 Years' War happen? It started in 1618 due to growing religious and political tensions inside the Holy Roman Empire. After the Protestant Reformation, Central Europe was split between Catholic and Protestant states, and peace existed only on paper. Both sides feared the other would gain too much power. Things started in Bohemia, where Protestant nobles rebelled against the Catholic Habsburg emperor, throwing his officials out of a castle window in the famous Defenestration of Prague. What started as a local uprising quickly grew into a massive European conflict because major powers saw a chance to reshape the continent. Spain supported the Austrian Habsburgs, hoping to strengthen Catholic influence. Sweden and France both intervened to weaken Habsburg dominance. The war soon stopped being about religion and turned into a struggle for political control. 30 brutal years of battles, famine, and disease devastated Germany. The conflict finally ended with the Peace of Westphalia in 1648, which recognized state sovereignty and reduced the power of the Holy Roman Empire.